Hills Tribal League pen pirthi adang mati International Day of the World Indigenous Peoples arani Catalan. Sai ka cheklem bom apherang ke bangke thomapan keteng khenga jok Uttar Borbil outpost along lamhoi kipi. Buka jana long AJYCP atum Dr. Bhupen Hazarika aphan kachiki modun. Kardom pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong pharpi. Non arjuik tha birta angton pen Hills Tribal League pen patir piponsi pini ada porphai kem malom diphulam ding atwar kilometer phoalong sumindar adang inglong aso arani lapen songja po songja bikaching amai padopon. Laso amai long penangan inglong aso akhai mati indigenous akhai an chetong dun. Sonsi Saising Rongpi Hills Tribal League Chairman Saising Rongpi pen kachari pona maya long kachetong dun Jakas Maipu Khorsing Teron AIKSU pen inustimu Pherangke Biren Inghi Pherangke Thanbang Borsing Inghi KLNLF Maipu Pi Diliterang UPDS Barim Muniram Ronghang Garo Khai pen Prakash Sangma Kuki pen Tongthang Tauthang Dimasa Dhiraj Dipusa Juthai Rengma Mar Tiwa penchenglok penangan inglong aso khayatum chetong dunsi labang so mayalong RDP dun. Laso mai pen kapacheton dunsi owikimi suar luang bong pen Drongo Express Chief Editor Helvilin Timungpi lapen Green Hops NGO Serliban Timungpi alang litum owikimi suar luang bong pen khayaphan chinghon pik lapen kangthurpon aning kehangpik ajoksi alang litum phan aning parung dunji aphan Hills Tribal League pen karchuta padopon. Kapra kakai tum sampai tum nang langji, lasi tum subtitle dah bipon. Laso subtitle ki bipon dia join ni tum seksa ko lo subtitle ke English ke tum da pene university pe nagi pass tum ke awe itum rural long ke. Jadi tene sulibom putum side. Lasi lahai hormu da itum pini ani bangke cerai kom nangi pusame ide bang jepang bobida nahi. Lasi pini UN pe ke hot pon ke pini theme bangke language year of the indigenous language. As language cerai kom nangi puluh deh itu mang pilih cerai nangi. Lam lun yang most influential ke. Non pini ani bijoi lek tele pini lun kita orang boleh cok cek sampai akimi a generation orang lasi ahok lo betul nabi. Nasi lason tak am. Ia khobat. Moi mur phalor para. Bektigot phalor para moi nol korbo bisarisu. Je Karbi Anglong kebal Bangladeshir para he ami সমস্যা কিয়া নহয় স্বদেশী মাজৰ পৰা আমাৰ সমস্যা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় কাৰ্বি আংলঙত বাংলাভাষী হিন্দীভাষী যি বিগত 20 বছৰ ধৰি আগ্ৰাসন অৰ্থাৎ আগ্ৰাসন বুলি ক'ব পাৰি আগ্ৰাসন নহয় যদিও তেওঁলোকে যি আমাৰ ইয়াত আহিছে তেওঁলোকৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে खिलौंजिया जनगोष्ठी সকলে मैं एक उदाहरण स्ट्रगल करके जा रहा था तो आज हम लोग के पास जो दिखाया था जो अचीवमेंट दैट वाज ओनली वन पार्ट जो जैसे कि अभी एसटीएल को एसटीएल एक्चुअली वी हैव टू रेस्पेक्ट एसटीएल वी हैव टू अपलिफ्ट एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ किपु फ्रांग पेन निली बेहेक पेन तमे पुहिरजिर के तक लहाय निली नेहांग पिक लासो ड्रीम naga fulfill abang ke pini lari tu masa saya singrong pian lo pini la so kilong tami nili alang li phansi nili ninga klong pen ningkang samsi pingtung nili ko anma kitok ti padu ka hut sita melang li nili talenang sinidun se pachu Lason si penangan ninglong aso khai kisung ke boya phuthak chethan chemum ponsi mesen pen mai pachun lo dipu pen roson hanse Karbi Anglong live Hauraghat Police Station kaparlo Uttar Borbil Police Outpost angkang rangkut along sangkrot board pen kapatobom asat lang aron pen leke tokali pusi penanganatum akoy ke bandulo bangso phuthak pherangketum mithangasai kachiklem bomohut odlanglo atum pen bangke thoma pherangketum aphan areng hu kapas sobirta nangpali kedamtang pai pai ni phai narkep arni birta kapangrum dama pherangketum aphan odlangnu apitungatum areng hu pasu pusi birta ribdunlong Rongkut Kamini Sarkar Girls High School Examination Center along Birta Kapangrum Dam ahutsi Asomia Pratidin Apherangke Prasanta Bora UB Photo Apherangke Sangku Das Lapen DY365 Cameraman Aditya Bhuya Atumapan
aprang pen kiton mekedo odlang no bitung atum areng pasodaklo la solam karjulong pen police atum ta adimak long paledun si tangsam dunlo sitame areng ke so pherang ke atum lam hoi pidamlo pusi chinidun hala puareng ka pasowek odlang no bitung atum amhorta camera long neplong lo laso alam kia puthak penangana bang phubang phiatum pinrem si adai ki dowek odlang no bitung atum aphan nep ingnang si ingsai nangji pusi ke hang pado pinpur me india kachari democratic aron anu jok flipen e hongke pherangke atum aphanta jakong pilo sedame longri arlo ar niwang si pherangke atum aphan arenga hukapa sobom lake pherangke atum ajakong kapabob asonlo lasi pherangke atum aphan komadlok ke raipo laben pherangke atum aphan kachene kaholo komantu lo kang tonpo Dipupen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Non malom so phan bir taing tonpon eksenang Kardom non kewangji tarik kreisi lake deobar ni sipuri po nitum megnesa bitung mate hamren bengke nili masih cepatir pipon lo deobar ni fishery training hall long nilitum business meet kapado ponji lake lahen lo nilitum business meet flyers lo Magnesa business meet pulo lasi sankurat mate hamren arat do anato kan watuman sitame labang so business ko son ke claim ben sitangka kiloing mamate la so business ke claim ko piale loima labang so lam kache thana phanali tamhan nang chahang pon eglo ni dinang chuning rilo nilimen laki pirbiteron pi nilidak hamren asoramat lon bom lapen laso business along laki nilituma le longji laki aprang sike o epran mesen aphan ilitum chethan pon longji lapen tangka maha ko son sike waing mala sawar sai litum chethan pon longi nilitum business meet kapang chengjia por la bangke baji isi mate porphai isi 1 o'clock pen lapen nilitum long nang chetong donji do lake karbiang long pen la so business ke wan cheng abang phalang liamen ke short kiri terang lapen ke silver executive alang listame wangji akang to yang dengki le duntang atumsi wangji Elizabeth soy lapen Mr short kiri terang lasinang litum sitame chepachini longji lasi madu sitame nalitum kam jam gote kam suri do sitame nalitum che ora aporchipi pen nang chetong don vek thai litum chethan chemom sinang Dihina mopi pothot birtar jupontu iksina Asam Jatiyabadi Yuwa Chatra Parisat Karbi Anglong Komiti atum cepatir piponsi pai ni phainar kebar ni kangsam por phai throkapor CCI adung mithanga sai hema thengno along Karlitang Dr. Bhupen Hazarika phan Bharat Ratna anong ikilong dunapot kachikimo dunamai kangni AJYCP Karbi Anglong District Committee amaipu Jitu Phokon pen kachepahem phu amai along Rat Cyclem bang Robin Kumar Hati Barua Barim than bang akihoy Atul Borgohain Bogajan Press Club chun bang Anante Ranglapen Lobojoti Kogoyatum Chetongdun Mai Chengchi aprang Karlitang Dr. Bhupen Hazarika aphan Milur Chekai Ponsi Malom Sopor Chikimo Padopon Mayalong Chetongdun Aluhi atumpen Lam Kethan Ponke Rastiyapati Bhawan along India President Aridengpen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Asupo Tej Hazarika aphan Bharat Ratna Award Pajirpon Laki Ningarong Meme Alam alangli avilo boy fit seta alangli supu kacho deng dun longke asam hawara phan nongmi kewan lopusi lam than pon rinti লই না যায় কিন্তু তেওঁলোকে মাথো দি থৈহে যায় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই বিশ্বৰ বৰণ্য বুলি কিয় কোৱা হৈছিলে তেখেতে আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাইছিলো যে সাউথ আফ্ৰিকাৰ নেলছন মেণ্ডেলা সম্পৰ্কে আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত নেলছন মেণ্ডেলাৰ বিষয়ে 27 বছৰ 7 মাহ তেখেতে অন্ধকাৰ বৰ্ণবাদৰ বিৰুদ্ধে
সংগ্ৰাম কৰি পেলাই জেল ভাত খাইছিলে সেনেকুৱা এজন সংগ্ৰামী বিশ্বৰ সংগ্ৰামী নেতাৰ ওপৰত ভূপেন হাজৰিকাদেৱে মহান গীত ৰচিছিলে 18 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটত দাবী উঠিছিলে যে গণশিল্পী তথা Bokajan Pen Anantirang Karbi Anglong Live. Pini prime time berta bangke lapan sikang ton iglo do methag me kardom.